Vaše visokopreosveštenstvo, mitropolite Vranjski gospodin Pahomi, ova crkva sobrana вас ве поздравува од името мое и од името на сите свештеници. Примете го овај поздрав како поздрав на добредојде, но истовремено како поздрав на домаќин кој секогаш кога и ќе посака може да богоначалствува во ова божествена митрополија. И од името на сите ја имам таја чест да ве поздравам и да го поздравам вашето началствување на оваа божествена литургија. Вие, ваше високопреосвештенство, како најблизок во митрополиите, во распоредот на митрополиите, со кои бевме соседи, секогаш бевте отворен да ги примите иницијативите на нашата смерност и да ни помогнете како што и направивте во ни сите години кога ни беше најтешко. Јас се сеќавам негде пред 20 години кога го славев и 10 годишнината од архиерејското богослужење, тоа беше во Вренската епархија, затоа што овде не можевме да направиме таква свеченост. Сега ми се ближи 30 годишнината, уште за 2-3 години, уште 30 години архиерејска богослужба. Тоа значи дека веќе остарев, ама со Божја помош многу голема радост ќе ни биде ако ни бидете гостин сега на овие услови и во оваа света митрополија во која се наоѓаме. Ви благодариме од името и од устата на сите кои учествуваа во оваа литургија и кои навистина се црквуваат предано во оваа црква. И тоа е можеби најголемата моја сатисфакција, што ја добив црквата во која луѓето најмасовно се црквуваат. Градот е мал, вчера ви соопштив дека нема ни 2000 луѓе отприлика, меѓутоа 2 парохии во вакви услови работат во овој град. Уште еднаш сакам да ви заблагодарам за што чиноначалствувавте на оваа литургија, што по ваше осветување се поделија даровите во оваа света црква и Господ да ви дава сили уште многу пати да ни началствувате во оваа митрополија. Ви благодарам. Благодарим високопреосвечени, драги ми Христу брате Јоване, за љубав коju ste pokazali, da me pozovete da danas učestvujem ovde u liturgijskom sabranju i po vašem blagoslovu da načastvujem i da prinesemo beskrajnu žrtvu zajedno ono što je Gospod naš Isus Hristos učinio za spasenje roda ljudskoga. I to je ta velika radost koju uvek osjećamo kad liturgiju služimo, a pogotovo u ove dane Svetoga Hristovoga vaskrsenja. Zato blagodarim i zaista sa velikom radošću radujem da evo posle mnogo godina i mnogo teških dana vas i vaše punoće, vaše arhijepiskopije Ohridske, da ste bili zaista svedoci onoga što je suštinsko u crkvi Božoj, odnosno u sledbenicima Hristovim, da jedno budemo. Za to jedinstvo vi ste stradali i evo Gospod je, zahvaljujući vašem trudu i molitvama onih svih svetitelja, sve slovenski koji su na ovim prostorima utemeljili među slovenskim narodima evanđelsku nauku, da dođe do jednog
punoće jedinstva ovoga dela pravoslavne crkve sa celim crkvom Hristovom, sa telom Hristovim. I to je ta velika radost i taj trud i ljubav i veru koju ste vi podnijeli. Sigurno da će Gospod i ne samo ovdje na zemlji, ali i ono što je suštinsko, nagraditi to carstvo nebeskim večnim životom. To kaže, blagodarim, radujem se sa cijelom punoćom vaše mitropolije. Sad je nove jest, ona je mala, ali nije u množini, nego u kvalitetu je hrišćanski plod koji treba da donesemo pred predstavom Svevišnjega, odnosno da se ohristovim vašim primjerom i vašom ljubavlju i trudom koji činite, zaista će Gospod nagraditi vas svakim dobro. Zato kaže, blagodarim i radujem se i vama svima čestitam ovaj praznik Hristovog vaskrsenja, posebno ovih žena mironosica, ovdje da prosto i žene mironosice su prosto primjer, treba da budu svima nama, posebno ženama, našim sestrama u Hristu, gdje su one imale čvršću veru čak i od apostola, i zato se Gospod i prvo njima javio, ženama nije apostolno javio, nego što su oni bili malo verni, a one su bile verne. Zato kažem, ja sam malo starije generacije, upamtio sam i komunizam, bezbožstvo, i našu crkvu su iznele hrišćanke, sestre u Hristu, i one su imale čvršću veru nego što su bili muški rod, kako da kažemo. Zato kažem vama posebno da sestrama u Hristu čestitamo praznik, da žene mironosice budu te predvodnice na vašem duhovnom uzrastanju i da vama posebno, svima nama, njihovim svetim molitvama i njihovim primom, da nam daruje carstvo nebesko, večni život. Za ovaj dan oko naše radosti koje zaista imamo, ja vas pozivam zajedno sa blaženjejšim da dođete i u Vranje, u Vranjsku eparhiju, da prosto i tamo nastavimo to jedno zajedničarenje koje smo imali, kao što reče blaženjejši, 20 godina i više, da to nastavimo i dalje. Uvek smo otvoreni za tu jednu saradnju, radujemo se da nam dođete. Za sećanje ovde, ja ću ostaviti 3 ikone ovde naših svetitelja mesnih svetitelja koji su u Vranjskoj eparhiji, to je prepodobni Prohor Pčinjski, za njega znate svi. Ovde će otac Toni će da primi u ime svih vas za Prohora Pčinjskoga, on je oko 1000 godina svetitelj. Zatim i mnogi su vaši, sigurno dolazi se i vi, Sveti Prohor Pčinjski, da nam opet dođete ovde. Prepodobni Justin Vranjski Ćelijski, on je rođen u Vranju, obnovili smo njegovu kuću i crkvu, njegovu čast imamo i mošti svetoga prepodobnog Justina Vranjskog i Ćelijskog u Vranju, kažem, i njega da imate. Imamo najnovije svetitelje koje naša crkva uvrstila u red svetitelja, to su Studurički mučenici. To je nažalost u vreme Prvog svjetskog rata od 15. godine do 18. godine su mnogi stradali, verovatno možda ima iz ovih krajeva koji su tu stradali, nažalost od naše braće jednoverne, ali oni su svetitelji i ostavit ćemo ikonu Sveti Studuričkih mučenika. Drugi put ćemo doneti mošti njihove, da dođete, znači da nam budete dragi gosti. I ovi svetitelji neka vas čuvaju vode, neka vas učvrste u onoj veri koju su oni imali i onu ljubav koju su oni pokazali prema Gospodu našem Isusu Hristu, da vam pomogu da i vi imate tu veru i ljubav i da se svi nađemo zajedno sa njima u zajednici sa Gospodom našem Isusu Hristu, koji neka slava, čast i zdrava u vekove vekova. Amin. Hristos voskrese. Blagodarimo. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt povala, Isus živom grobje, život daroval.